Delete thing nai channel lo thia tu ta chi bai ule tun tum chu ril pui long le wung kan ti mai hi hin soi la hi ngen nai a om to a tin tu la chu pum pui lam pang te kan soi lak lo boka ya tun tum chu mi than khatina an request hi an soi anga tin adam doi te hi min zot fo thina amoi to ki chu kan soya mi apoi mo zual te chu hemi abak adam doi an in cho hi chu doctor nge amuna mai chara doctor nge ro ni tha hetia ara ta adam doi han cho top mai chu a fu theilo watin apoi the boka a cho tu tan le tin adam doi e tu tan po hianin a thalawa du thu samani lo ni ti kha riang u kun lo dewa hemi ek chok thu thu te po hin nei thin mai theya hetia nge boi thak theile a ni chan video ma sa te kan soi photo a chakong long tiang velte hemi kan chakong kan ka chunga tanga hemi kan mong kwa thling hian along theya eng long le pa nang ti hi a omna jiri na ming hi adang lam mai ni hemi kan pumpui thlen ma chakong long yang hi esophagitis kan ti a GERD tun ta te pakal soi to kha chuan hemi kan pumpui long hi gastritis ani a chuan pumpui atang na chuk thale a hemi kan ril te hemi long hi duodenitis an ti a chuan tuna kan ta lan tu hemi ril pui long le hemi wung hi colitis an ti ani colitis ne a chuanin hemi sathau mum ang chi te le hemi thil thum yang ei tamten hemi ril pui long hi an nei du bi ka ni thena chance khan nga bi ka ni chuan mezia zuk na sat te thisen sang da te cholesterol sang te hemi zun thum dat na nei te hian ril pui long le wung te hi an nei du bi ka hriat ani boka chuan ril pui long hemi an na sato te pe chu adam len theilowa ngai hriat ani a doctor thiam tak takin an cho thin te po hi atam nani lovin ati zi omna deuh hli rin ni a in tun tum po hianin chumi khami chuan ati dam thei ti angzong adam doi kha soi tur rebik lova ba se kan nun phung le ele in te in adam doi ate po ati zi om thei a chaw jang khai thei khang ka soi kan tum ber chu ani chakhiang him lo ei wang te le hemi ril puya thisen na lu that lo wang te pon hemi ril pui long hi om theya chuan dam doi hong thalo dam doi side effects wangin ril pui long de vu te po om the hriat ani a chuan kan soi fo autoimmune reactions wangin hemi ril pui long le vu te po hi om theya hemi kan taksa thisen sipai kal sualin hemi taksa be le thi autoimmune natna autoimmune disease an ti a hetiang autoimmune disease wang hian hemi ril pui long le vu hi om thina hemi avung le along le avung na sa hi ulcerative colitis anti a in IBD anten te boka chuan autoimmune natna wanga hemi lo om ril pui long le wung ulcerative colitis kan ti ta po hi injitang soyang khanin adam hlen le theilawa ngai ani a natna ro ati che om thei ani ril pui long le wung hemi om chan chon chu ta kha pui mo a in ani chem ti ta po thia ta pui mo a in damlo na dan te anun phung te po hia ta poi mo a chuan in check up te po poi mo a e ba ka hemi ril pui enna colonoscopy te CT scan te ultrasound te po ti poi mo a in hemi thisen chuak te po om thei thina wangin hemoglobin te po lo hiam the chuwangin HB te po check thina poi mo chuan hemi ril pui long le wung kan ti mai alan chu dan tlang pui te kothalo soi tong khalin kothalo thut thut te ya khan om thei indin har sat indin lok har sat khop te pon chuan pum te po lo na a in pum luam ngo in social nu te po oma ek te po amu mal lawa chuan eka te po thisen te po atel theya in achang chun ek te po dum theya in achangin eka hemi thawang deuh ang te po mom te po atel theya in ril pui long dat na hian mi ril tram thei lo na en te po a thlen thei chuan om thei chuan taksari na te po tlan hiam theya in khosik ser te po kha asiam theya in chaw ngoi na te po kha a thlen theya
chuan ril pui lawng le vung te hi chi hrang hrang then te pawh a awm ve a microscopic colitis te clostridium difficile colitis te infectious colitis te ischemic colitis te le chemical colitis te yang te kha om theya om chana zirtin in ala ber hi chu Crohn's disease an ti le ulcerative colitis an ti hi ni a hi awa in ril pui lawng vek kha ani ami ulcerative colitis le ami Crohn's disease hi IBS an ti mai inflammatory bowel disease IBD yang zong chu i an tiang chi hi ni a chuan hetiang en kolnan hian big hian chuan steroid te pawh pan tul thei hemi kan taksa nanna lo de dole tu khol immune system ti chak apoi mo je kan soi fo a pa se hemi ulcerative colitis le Crohn's disease en kolna hi chuanin kan immune system ti chak lo te pawh hi atu zok hlo theya hei wang hian hetiang ril pui lo tam taka chuanin steroids te pawh hi an mang thina steroid chung chang hi ka soi to a steroid sen in hemi kan taksa ve him tu khol kan immune system hi ati chak lo ani chuan ni chana ril pui lawng na ana supply chuanin dietary fiber yang ka in sum a poimo a dietary fiber poimo je kan soi fo wa ril pui te pawh hrisela i khan ril te taksa ta tangka te kan soi fo ni ma sela hetiang ril pui lawng i lo chu hun te nei a na sat lai te nei hatiang ana sat lai kha chuanin chiang kha in sum kha poimo ani chuan ana sat lai in a hela ag ang te in chum lova nge e theyang chi te pawh in sum te pawh nga ya in he ba ka poimo tak pakhat chu vaimi mi thalo boka ana sat lai chuanin vaimi ma chum emo aro on pawh hi in sum poimo khop mai he hian ati zual zel thei chuan ril pui lawng le te chuanin hemi tuisik thiang hlim in tam poimo a he chu taksa ta na thrim hrim boka in hrianga he ba ka thil tui ril lampang in tam kha poimo hle bok ani hemi chuan kuwa that lo lai te pawh hianin hemi thil mom te tin an sat lai khan thil thak ang chi te mui mer te kha poimo su poimo a tin dietary fiber tam na kan ti khanin yan chaw me zong tang chi te zik lum te yang chana ka tiang te kha yan dietary fiber pai tama yang kha an sat lai chuan in sum tu chuan bo nu te tang an siam ang chi thil thum ang chi te coffee ang chi te yang kha in sum poimo a chuan hrik tha chi pai yogurt doi kan ti te pawh hi tha a chuan ril pui lawng le tan chuan hemi ril pui a hrik tha chi intestinal flora a awma poimo khop maya hei kan soi to video danga pawh he wang hianin probiotics omna dam doi le hrik tha chi pai yang doi te bekang te pawh kha a tha a in probiotics pawh ka soi to a pumpui mi chung cha khanin amum te pawh a cha theya in leitur te pawh a oma hemi probiotics kan ti hianin hemi ril pui an na hrik alo do let theya hemi ril chunga bang te pawh ka ti sel theya hemi ril pui vung le long te pawh kha ti sia om thei ani chuanin omega 3 fatty acid chi tha a omega 3 fatty acid hianin hemi ril pui long le vung te pawh ka ti sia om thei a chuan hemi sanga le sanga thau a pui thau kan tiang chi hianin a pai tha a chuan ai enga tanga lak chua curcumin an ti hei hi ril pui long le vung ta na tha a chuanin lakui the tanga lak chua hemi alai mua hemi bromelain hi hemi ril pui lawng le vung in kolna ti hian man thin ani poka hi a tha a aloe vera tui te pawh a in theya tin amum tu te pawh a oma hen te pawh hian ti sia om theya chuan vitamin C hi antioxidant chak tak ani a amum kan lo ponin atamna yang chi kha a tha a chuan hemi ril ro ha na ben von mo tiang lung ai na tiang te hian ati zual theya e wang hian in ti har wang te adam taka tum te pawh kha poimo a chuan flaxseed ti te coconut tui te ginkgo biloba te pawh 18 tha a in
tuiril lak sam na hi ana sat chuanin azual zel phe wangyan dip phai te pawngai thei soi tuangin ele infim purangai chuan mani huat zong chu mani hian kan in the ber maya ni wangin mani in chi ka a huat zong te ka thian ve poimo a ko silfa thina poimo a kong engkima thiang lim na kha poimo a chuan dam doi rang na mi na chok na te antibiotics te eina sathian in ril pulong le wung te po thlen thein ati zual thei poka eng wang hianin mani thu thua du dana dam do lo e rungot te hi athalova kan dam na tura bo kan ti hi kan dam lo pha kan toilet thoi kan toilet fo thin ani tin adam doi pa nga ya chonin hemi ati zi om thea chonin mesalamine te balsalazine te olsalazine te hetiang man ani tlang puya ni chon ni chata kan soyang khanin lakui thei alai mu ni lo ponin bromelain telna khakha poimo a green tea in thin te po tha a chonin dam doi pakhat boswellia serata o ma hi mizoram a hian kan nei khel lawanga boswellia serata hi hemi anti inflammatory kan ti mai na le wung ril puilong tan dam doi tha ni a online atangina cha thei mayang chuan jinko biloba hi chu mizoram apo omang e ba ka hian sunru mi atui in emo atak athei emo ta po tha a balhla e tamda tha a tin coconut tui ta tha a tin ngapui thawa tha a doyang chi te tin so thing pui ti mayang ginger tea tenda po tha chuan mai te tha a thing fang ma te e tam tha a tin cheta kan soyang khanin probiotics kan tiang chi kha tha a amum kan elo ponin bekang tiang te kha tha a tin kan in sum tu chu cheta kan soi tong khanin thil thum siam chopang chi ei cold drink sangte mo thingpui thum restaurant vela thingpui dor vela chang thlumang chi zong hengte bo hi sum bek anga ya chuan zu tel na beer ani mo a engpo ram ani mo tiang kha in sum bek anga ya junk food kan tiang chi zong tiang po hi in sum pui mo khop maya chuan sa lampang chi ta kha in sum pui mo a bi takin sa thau te amaro chu sanga thau kha pui lo thung a chuanin bo hlu te tanga siamang chi emi chocolate khatiang te po kha in su mangai ni atira kan soi tong khanin ril puilong ben wonang chi hi chu adam hlen theilawa ngai ani a ma sela kan ti zia om theya alo chuak ani pon tiang mang khanin pangai takin nun te po man theya chuan ni chena kan soi ho kan nun phung te chuanin kan ele inai film phurte le adam doi ang ka soyang chi te kha man tang kai theu kan tum don nia